Jedan od naslova koji u meni budi nostalgiju ima karaktere koji me uvek oduševi samom pojavom i način na koji je kreiran, ali zapravo u samom početku i nije bilo tako. Ne mogu da vam opišem koliko mrzim Pokemone, ali su ipak Digimoni za mene tada bili nešto sasvim drugačije. No, karakter kao što je Patamon me je bukvalno nervirao. Za razliku drugih Digimona iz njegove grupe bio je i previše slab. Njegova transformacija u Angeomona mi je i dan danas epic scena. Nakon njegove promene sam zgotivio i formu Patamona i tada shvatio da je unutrašnjost osobe merilo vrednosti, a ne fizički izgled. Melida Angel, glavni ženski lik animea Assassin's Pride. Ona je zaslužila mesto na ovoj listi jer na početku bila sasvim dosadan lik koji je kukao o tome kako želi da postane jači, ali ništa povodom toga nije radila. Ali kako su epizode prolazile, Melida kao lik postaje bolji i jednostavno počinje da se razvija. Što je učinilo da se meni kao lik dopadne posle i učinilo je boljom protagonistkinjom ovog animea nego što je bila na početku. Za razliku od prvog parta, drugi je u JoJo serijalu bio primamljiviji barem meni, mada kada se pojavio major Stroheim, toliko me je živcirao u početku zbog svoje nadmenosti i ne baš simpatičnog smeha. Ipak su presudile nekoliko stvari da ga zgotivim. Prvo je njegova muzička tema koja je prebrutalna. Druga stvar je prihvatanje greške i rješavanje iste po cenu svog života. Također, kada je tražio dobrovoljce iz grupe ljudi, poštedeo je hrabrog dečaka, a ostale je dao na žrtvovanje, jer najbolje zaslužuju da žive. A najrealnija stvar kod gotivljenja Stroheima su njegovi jebeni mimovi buraz. Yuki Itose iz animea Sign of Affection. Na početku nisam je toliko mrzela koliko sam samo imala predrasude da će Yuki biti ista kao Shoko i Silent Voice-a. To jest da skoro neće ni imati svoj stav i mišljenje, ali kako su epizode prolazile, Yuki mi je postajala sve draža i draža. Pored toga što možemo vidjeti kako daje svoje mišljenje, kako se bori za to da jednostavno, čak i ako je gluva, nešto kaže. Mislim da je to zapravo učinilo Yuki savršenim ženskim likom ovog ljubavnog animea. I zato je zaslužila mesto na ovoj listi. Mogu reći da mi neki nalickani likovi koji još malo fale da lakiraju nokte idu baš na živce, pa iskreno mislio sam da je Paris Hill neki Federico de la Guzis. Samo njegovo nametanje na mestu predsjednika je bilo baš trulo. Ali, kasnije shvatam da je Paris Hill običan troler ili ti čovjek kome je svaki dan 1. april, pošto sam ja osoba koji voli da sprda ljude, ne zbog nekih većih ciljeva, nego zbog ličnog zadovoljstva. Pa krivo mi je što nisam u nekoj ekipi koja pravi skrivene kamere. Ne znam da li piše u Bibliji da kada đavo dođe na zemlju, bit će nasmejan, primeran, prefinjen zbog lakše obmane lakovernih duša. Paris Hill je tu negde, ali u neku ruku i nije. Može se reći da je sličan Hisoki na neki način. Hisoka uživa u borbi sa jakim borcima, a Paris Hill uživa u manipulaciji ljudima. Paristonov cilj je samo smetanje u takmičenju sa ljudima kojima je pobjeda od velikog značaja, a njemu samo igra i pobjeda u obmani drugih. Sam čin prvog mesta mu nije važan. Akiko Yasano iz Bungo Stray Dogsa. Ne mogu rečima da opišem koliko mi je ovaj ženski lik išao na živce i koliko sam zapravo u trenutku kada bi se ona pojavljivala samo skipovala scene jer me njeno samo postojanje u anime unerviralo. Pored svojih nebitnih upadica i borbe u kojima doslovno nije ništa učinila da bi anime napredovao dalje, ovaj ženski lik je dobio veliki razvoj, ali tek u 4. sezoni. I tek tada otkrivamo koliko je Akiko zapravo dobar lik. Pored nevjerovatnog backstorija do vrhunca dolazi i njena snaga kao jednog od malobrojnih ženskih likova iz ovog serijala. Lista je gotova, ali nije stacionirana, već promenljiva. Gledanjem sve više naslova dolazi se do još većeg početnog hejta, a budućeg favorizovanja likova. Ako vi imate neke vaše likove na ovu temu, napišite mi u komentar. Zahvaljujem se Anđeli na saradnji, također možete da bacite pogled na njen kanal koji sadrži intervjue sa domaćim sinhronizatorima. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav! Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing what makes me whole.